va kuma lo so ben entendant gouvernement. Ya konga mungala to dodi soban je kumpala yumushe mejaji mumalo da tangala ne yemo ni tum da kidrampa yemo ni tum yisumu ya bidili kibidi bishibe di tumwe kuna namba kuna mbele nyingi mulumbi wangu asa wabuchi kuita munda mwaji to da konga mungala umoji bantu kiba dibenza chikuita kubana bugalenga nga yabo kujenza to bana tambe kubenza bagalenga ni banfu ebi ko balo ko dikonesa lezi ndero mona Mutiagule jeba wewe, jimo frotter mutu, est-ce que mon frotter to uju wakule bulele le wakule je mutu yo suni. Malo so kena ndomba ko ku mula mateja ko shiko sécurité. Walo uju wakule malo wonsu. Bigele bako shika jitunga, uju kalombo wala walo. Ngamo ibaje nise bako ngamo buku sanji baka baba tentule jije bo wewe ku sanji baka dibe jense no apatire wewe. Ba compliqué ba mene. Député mko abunyinga nyo ngumbo jina mema bebe. Unguya takweba nimfa bakabeya ya kondolo. Chukumambile chabeni tutwakwile nyiwu waluna jwa kule tonyi mara verite ke nuchina mundu kahinga shimaka sahani mato teto bali wamwambile tuwesha kugashi mutampanda ni kahinga shimaka sahani mato ayalo kumpana balu decision itu abanga temu hinga shimaka sahani nduto ila mai kumakasi yani yimwe hel anja mani jibu fumo kujambe iyi teto bosu wenzi bishi bakwati tuto amani bwa Kabeya waya kondol bwa katihenda wabanga nina chimu tuwenze emisho yenda me ewu mwetu tetu utitushire beze bichi mubengo wewe amba nangwa mama sapana sobengo wewe na subengo me Kabeya ya kondo Nachabananga netutusungula Kabeya waya kondolo bibande biweke tetu munemo mwetu tutubikira nachabaga chibetu baba mwelelano mikana fami mujemu Kabeya wayi meme njibo kumuvote limu national limu provincial bwa nzaji la ku député yonso ya lukuka ya minzi ya munivo yonso ayi uizaza kwa mutu nzaza anu mujunala mutu bienza mama kiti bakunangele ni moyo mushimba we mwalo sheba kasanyima wafa mwalo bebo tujinevo ibazi ya chikili utokula kubwa bulelela butu bwatuka mukana Kabeya ya kondolo watisamba tena mukana mwende muntu atoka sikira kama tu atoka bululuto kumuntu dutwamile malo abulelela atutwele chance sangana bulelela ngakule bwa Kabeya bana behete ko mijimu ditatu lwa bwejibe muchikila ka mwene mijimu to mudia no vit adia akule ko bwa lwa muchikila bana behete we mwile kitu jene namba kudambi akubeshe lunge nyine meje lwa we kutwa kwini tudi munemu mukasai tukenga bikoni nye utugile manyana katine bona ito maye tudiniza katine bajeshi mato udi muteleja ukwate meyana yo kwa kushibwa ubuto Kabeya mwane Kabeya wetu kani kakanga mena njingila Kabeya waya kondo atwakwila tetu munemwe mumu wanitushima
nje mumonsu nikuwa menisungula injewe ntenu wabana wa fanteni santoni sege mwane kusungula bajeni garçon badi bamukwatisha kubujimu atane kizinga ni baba gaba choka basomba kibiza wende wa president wetu wa ya kondo le benza na bubujimu tutumusungula tutumwela tukanda ni bana betu mbele mutumba tutuma sosa la bonse banyi bana badi bamwelele adi bela kujibele mutumba meme ni bayantu tutumwelele ngwa bana batege tusungula bana batege bwani banomola ngokuthi tungaje mali bantu bokola bakumomo kodwa ngibenza to tukenga makula mabanda tulala nyinzela ibaba atusabisha ukuthi wakwenda bishinga bakala batatwanti bakubenza tujeshu kadi lelo mubona muditunga bamama bakuhanungu manyaka tula balu mwana mutakata bwanya twakwi ukaba choka bakala be Oui, c'est l'arrivée de Waya Kondo depuis chez nous. Don't samu chiko sitibi umvijeni tulitwenza nabo. Nukumva ya. Mema wenu ndini dikima. Hata no kunyosha tukapata no. Ah?